via Kamal ka Nuer Online TV. Kajan gwasa me bana roiling, roja bana ling, roj michala do kwari Uganda she kep ka juey inshallah kɔɔbit. En juey shi kwari Uganda kep en gwasa mi che tika nindang dijen tama bana jaling ka loda en Läär dana chalat. Kwari Uganda she moy ka juey inshallah ka kɔɔbit en tama te kachang en diede shala da ne tun wana no shi yere long lo kaka nasa to ka juey de rewe ka Uganda mi chwaje go no mo shi talk shi nyoka gwaran wala no kentin chalat ka social media ka kaini en bej pwan e ngonga tama chete ka gwas beje ni roda ba lunyre latin tatin shi kwari Uganda shi ja gor no re ka Twitter mandan en te akanditetin en jari gan shide toga na mo re wish ka Uganda ka kwari Uganda shela den point en kwari Uganda no pan role besha ka pene yi gwa dungdo shete ka gwa sentama ajela dana shalat shalat en gul kan gang ne ro ka kan lokano de kan mandanan shalat ka togdo kwari Uganda tin gor kano tongde kwari Uganda de yere dara long ka do danan shalat ka je ka shalado no mo shi toga kach en tin talarek baben gwala da ka kor gwan metot duno ka jan gwa same ngoda kwa wal kwa lamat telame dier ka wich wa gwa shala no ga Twitter jan telame larik jan joy dana ci kwar Uganda ci kaf and wini re wich ka Uganda jan la di ling chetene ka nindang di kwa jala pailing chalat ba ka news nti golden ko kien ka media na dial ngo cheje kabala togan joy shala coffee duno jan ci point ci parent ama biata kamal mi jiram jidit ke channel gore jen bi nyogane ko kien ke bi subscribe ko bi aleren ko na nunga tongna bin ga chwalinga go biata kamal